Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mare, instant millionaire da marituyang. Nagswerte da talaga. Wen nga rod. Ngam, kasano nga taan nagbalinda nga instant millionaire? Naswertyanda ka ni Pari Badong. Diyan nga inmula daan agadoan natin. Idinla ko da, nangina ti presyo na. Ayun, aniya. Ang pangan-anwan da ngay nga ta iti ado a kwartada. Ipatarimaan damot siguro na di balay da amat matwang. Amangan no igatang da iti lugan da. Ni Marituyang ti sumungad. Umay siguro gumatang. Anya nga tatigatangan na. Marituyang! Anyat gatangam! Amangan no karne tigatangan na. Si daandakan ni Pari Badong. Ay, Marituyang, gumatang ka iti karne? Anya a karne? Ay marikuanang sagmamano day tilakom nga ukra. Kinsi day tamay sa asupaw. Kinsay? Wan, maray. Apay nga urila di makkel da kita matam. Nakla at kalaunay. Nagninan? Ay, Maray, talaga anangina ita tinateng. Awanen, tinalaka ita. Ay mabalin at tawaran, maray. Tawaran pa ilaan ka nagadulang arub di kwartayon. Naglako kay itinateng. Mabalain a 5 a pisaws. 5 laang tintugot ko a kwartak dito. Awampay puunan, Mike. 5 at tagatanga ka. Malamaw. Ipadawat ko man langan. San mo nabayadan? Ay, thank you, Amaray. Di nakalibre kami manin kinibadong ko iti pangaldawan maya. Unay ka day ta milyonaryan. Paraw. Apa, ina na to yan? Itulod nakman ijailay. Agmay sakalaang? Una. Di arkila maun. Manaw. 50. Nagnginan. Talagamot akas ti singir mi iti arkila. Ay, nanginaunay. Senior citizen pa'y singiran nak iti kasta. Manungay nga ti ibayad mau. Ay, katsa nga pulo Ha? Naglakan? Itulod nak wano saan? No di nak itulod, ireklamo ka kini kapitan. Angkel ko, mate. Ay, ireklamo ka kini Apo Mayor, tapno ikatanda day talisinsyam. Ay, aglugan ka nga ruta yung itulod kan. Ay, kasta Nagsingir kay tumit itinakangingina. Madilmat ati kasta. Jak kaya tanalakwan day di Marituyang. Ay, perme ti panagtawar na, Mare. Kurang nalaangan, adawatin na tigatangan na. Ay, di nala kaya tamaksayan mo dyan milyon a kwartana. Win nga rud An-anwan na nga iti kwartada, no di na igatang iti kananda. Ay, gano nang ngagkupay, nga uray no agpaili katawaran na ti pamasahin na. Anya? Imbaga ni kwarog kanyak. Agasam, tagpamasahe iti 10 pisos laang. Ay, madimot ati kasta. Malugi mo't adag iti tricycle driver. Iso nga amaw, no anya ti imbaga ni kwaraw. Anya, Maray. Di na kanon itulod ni Marituyang inton maminsan nga agpailay. Agluganan ay ti sa balay. Ay, no kaano abim maknang. Ay, isumot ti panagbalin na ako, ripaw. Marikuanang, gumatangak man. Maray! Napay akaslawan tao dito'y tirsina ni Marikuana. Napananangat. Marikuanang, gumatangak man iti asay. Piso nga asay. Talagang awan ni Kumarika. Apay anak alukat da iti tirsina na, nood da napanan na. Ay!
Adda na panunot ka. Manggaw at aklatan itira ko na. Ay, up. Ay, daytoy tinapay. Mangalak iti sagay sa kami kinibadong ka. Sa manggaw at iti nakabitin ala ko na akapay. Ay, kompleto ti pagmerienda may kinibadong ka. Ay, tamang alala kay Tilako. Ha? Ay, unay kan, makapakigtot ka may. Adda ka magayam dita. Apay, aglamlamang ka. Wan, ilamlamangan ka. Apay, di ka makadlaw. Apay ko mga ilumangan na, kat gumatangak iti asin apisaw. Di kan kaya talakwan. Tapirme titawar mo. Ay na, dakar bangak ngagtawar, tanangin na tilakaw. Ay, bayadam na kita ginawgaw at malakaw. Nambarak ko mabayadan, kat nagngingi na da. Isublim nga rod Sigay, sublik man langan. Apay nga itupak mo, kasla na sakit tinagamaw. Ha? Sigay, lakwan nak iti asin. Pisaw, agawid ako. Awan ti piso nga asin na lakok. Anya, manungay nga raw. Sa nga pulo ti kababaan. Nagnginamot unay yung talakaw. Ay namarayag kabailan. Ingka man lang gumatang iti sabali nga isturan. Ay unay kanta ibaunak iti sabali at tersina. Kat daytoy tersinam ti kaasitgan. Di ka nga rod kaya talakwan, tatawar ka tawar. Diyak mo't mabaling nga ipadawat dagi talakok Ha? Ireklamo ka. Malaing kan! Agreklamo ka no, agreklamo ka. Sana ka mabutag. Ha? Marurudak. Ayan nan nga, di ginatang mo nga asay. Awan tinagatang kaw. Taday di ako maray. Di na kayat alakwan. Kaapay asaan? Awan ka no tila ko na apiso nga asin. Ha? Nagkunahamang nga mintin ka nga da piso nga asin ngay. Apay nga awan ngay. Denggam day tao. Idi panawon ti hapaon. Makagatangak iti 5 sentimo nga asin. Idi day tato yang. Manwa panawanan tinaglabas. Isu-aso katamod day ta panunot mo. Ta saanan a panawan ti hapon ita. Ay, didak mabalin asurwan dagita tattaaw. Nalalaing dakat ngam syakaw. Ha? Saan amabalain? Inak agreklamaw. Mabalin ti agreklamaw, kapitan. Kanya ti reklamaw. Neko marek akwanang. Agasaw, tadi nakit din kayat alakwan. Apay ngay, kat bayadan mo't jagatangam. Una, adamat igatang ka. Una, ta instant millionaire kayo kundi pari ba daw. Mano di naglakwan nyo? Milyon? Nasurok a milyon, kapitan. Eta sa wunday ta, ado ti kwartam nga igatang mau. Ta nakatsampa kayo itinateng. Ikatun ngam di na kayat alakwan. Agreklamo ka talaga. Anya ay tigatangam ko ma. Asen, kapitan. Asin mo't lagayam. Amangan mo't ngamin no ginulpim jay lako na nga asin. Piso laang mat kumatigatagag. Anya? Piso? Wun, kapitan. Awan sa mo't ngamin ng piso nga asin itamaray. Adda, apay kat nga awanan. Ada angam sang kapirit. Umanay nga raw na pagasin yaw. Kaya't mo asawan, di mo dosaan ni Marikwanang? Na. Gaputa kagawad ma? Anya ko mga tiaramidakan ko na. Ay dosaan! Saan mo napaglakwan dito'y kabildatan? Ay nadagsan mo't unay day ta ibagbagam. Nangalaamot ngamin iti piso nga asin. Day talang nga ti kayat ko agastusan. Pisaw! Itayak pa'y apara dito igid ti kalsada. Namdidak mo't kayat asar dengan dagiti tricycle alumabas. Nay, apay adida kasardengan, maray. Ay para man day ta sumungad maray, tapagluganak ngagpailay. Sige. Para! Ni mo't kwarog day ta driver. Ay, imbagtad ni Kwaraw. Papa naman tay. Ay sa anak nga aglugan, kwarog. Imparaak laeng ni Marituyang. Ay, aglugan ako, Kwaraw! Sap. Ah? Saan ka mabaling ngaglugan na natuyang? Apay asan? Saan ka akayat nga ito loud?
malugyakan ka. Oh, nangagmaw maribanang. Di nakanukayat nga ito loud. Nangagmaw. Wen, nangagkaw, Maray. Mano ayat ti kwartam apagpasahem, marituyang. Ay, manutoy nakabulsa aya. Sangapulaw. Ay, awan nga minag ti sangapulo apasahe ita, marituyang. Nang runa, no agmay-maysa ka nga agpaile. Nagkuna. Awan pa iti minimum dayta. Mala, mangkita kayo niti sa bali pagluganan niyaw na natuyang. Pimanawan ni Kwaraw. Di na kun inlugan. Ay, kasanumot nga min, Maray. Malugimat nga agpaisaw. Ay, inak ireklamo kin ni Kapitan. Saan ang mabalinday tang aramidon na? Kagluto na, tuyang. Di nakpaglutuan ta marurudak. Pakarurudam, inaldaw ka mo ilangan nga marururod. Dayja Kwaraw. Agasam ta di nakit din kayat nga itulod ija ilay. Katagbayad akmay. Apay asan nakaakayat nga itulod ngay. Daka mau. Mapan ko ireklamo kin ni Kapitan. Saan ang mabalinday ito nga aramidon na? Siya pa'y abak-bakitan, di na kayat nga ilugan. Umay ka man ang agreklamo? Wan, Kapitan. Oray ta saan mo't adakas ti umay agreklamo. Oray inaldaw. Saan ka na? Ay, uray minuto Umay kalapta. Amok Silulukat lat ti barangay hall para ken ka. Anya ti reklamo. Ireklamok ni Kwaraw. Oray ka anakam. Ireklamok latta. Kitwo na. Nadamadi nga iramid na di reklamo. Di na kayat nga itulod ija ilay. Madi Adadusa na, no agkad-kadag iti tricycle driver, amang itulod iti pasahiraos. Ay, kato na. Rumbang laang, asaan yun apalubusan nga agbiyahe, dagita kakasta at tricycle driver. Agure ka, tayabak ni Kwaraw. Aglinlinis kahit. Kwaraw! Ang kail. Umay kabit ditoy! Unang kail. Agtugaw ka. Tagsango kayo, kundi na namatuyan. Tani ireklamo na ka. Tadi mo kano kayat nga itulod iji ilay. Di ka nagulbod, Kwaraw. Sa anak mo't nga agulbaw. Pudno mo't ti ibagak. Apay adi mo kayat nga itulod ni nanamatuyan. Gapu ka dita bakitin. Sa anak kastanggal. Diyan kahit nga ito loud. Tanalaka mo't ti arkilana. Sa nga pulo pisos lang mo't ti bayad na. Sa nga pulo? Kag senior citizen na Kapitan. Rumbang pa'y kumaakat 5. Madimot ano kasta maray. Ay malugimot ni Kwaraw ano kasta. Kaya't mo asawain, Kapitan. Saan mo adusahan ni Kwaraw? Ay saan? Kasano adusaan? Kahit husto may timbaga na. Amukaw nakasta ti mapasama, Kapitan. Gaputa ka nakam. Jakla ko man nagreklamaw. Reklamo ka, reklamo. Di ka lamabaing. Kahit pagbay na kuma. Kumarim, ireklamom kiday. Ireklamok, tanagnina tila ko na. Di ka pa inapnag. Inreklamom mo't ni Kwaraw. Ireklamok amin at tao dito kabildatan no kasapulan. Anom ti kwartam, no di mo mo't gastusain. Italangan na kay gumak iti kwarta, gasto sa kitdan. May bus adagos Ay, di nakpay ikan. Katsyak tinagbanog ang nagmula. Saan ka pa'y aya nga inikan? Saan pa'y? Ay, kaasi kamot nga rod sige, ikan ka man laangan. Kasta nasingpot ka magayam sagpaminsan tuya. Ala, ingka gumatangan iti kayat mo agatangan. 50 pesos? Daytoy laeng? Katuan. Ado daytan. Ay, unay miten tuyang. Nagkuripot ka launay ay. Si kansamot ti reklamo ka. Ay maray. Nangag ko nga min nga istorya abimak ng kayo kani pariba daw. Pudno maid, Kapitan. Jakit di istoryaanan. Agad nanat ka. Tama nga numamuan dagiti agtatakaw kat sarkan dati balayaw.
Ay na, saan da mabirukan dyan na surok a milyon mikin ni Badungkaw, kapitan. Kat no nakadulain. May mayat ano ibangkom. Ano muna? Kat di umat kayat agastusin. Talaga jak kayat agastusan. Ay, nakaidulinan na aya. At ijay lakasan ni Badungkaw, kapitan. Ay. Ang mga nom, ada makangag. Kasanunod ang tatakaw anak kangag. Awan. Awan ti sabali anak kangag. Si Kalaan, kapitan. Napanamanay, Di talaan. napan mo manan in chismes nga da kwartam? Putno ba? Apay kumadyak ibaga. Ado nga ron itadag iti agtatakaw. Ay sus, butang mon. Ha? Saan da mabirukan dyan ang idulinak iti nasurok a milyon a kwartata? Che, rabiin. Amok aji paut. Nay, apay ngay anangalak kamutan itipungan mo. Maturog ak nga raw. Saan ka di nga agrunda tayo ita? Sanay. Adulamin day tarunda-runda. Agungot ani kapitan. Ito lang matasan tayo nga grunda. Sa bagay. Iso nga ibagam kadag iti daddo matanaw. Tagawid kayawn. Ingkay kat maturugan. Agina na tayo kit day. Ay, badaw, agriin ka. At nagkarkarasakas. Awan, daya mate. Ay, siyak man lati bumangunan kay nakitaan. Nagmayat ti maturog. Mangriing ka kiday. Badaw! Ay na, umay ka dito. Ay na, yawanan! Ha? Ay na, makakikigtot ka mate. Apay, anya tinapasamak. Kita tila ka sa nakaidulinan di kwartata. Nay, nalukatanay. Awanan ti karga na tuyang. Tinakaw dan di nasurok kamay sa milyon na kwartata. Awan na talagang tuyang. Uray pampagak di lakasa. Awanan. Awanan tinabatay. Uray 5 adulay tuyang. Ay, dyan may sa milyon ka. Ayawanan milyon! Ay, nanatoyang. Inton maminsan, di yung amin sarsaritaan iti sabali nga adda milyon yo. Anya nga ita, kan ti kwarta ibang ko. Wano gastusam, para iti pagsayaatan nyo nga agasawa. Ala, sigay! Titan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Nawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kunakon ka, napan ka man ang nakichismisan niya. Kahit awan mat ngamin ti maaramid ha, di mapanak makichismais.
Anya nga awan, nagado ti maaramid. Di kag mula-mula di tarubayan nyo itinatang. Ay na, marekwanang, ada kwarta mi kinibadong ko nga igatang mi itinatang. Kano nagngina ita ti presyo tinatang. Urepe kang inaan, ada igatang may. Ay kabayadam nga rudan atay utang nyo dito istorkaw. Tado magkwartayo ako nam. Na, kunak man no nakabayad akaw. Na, nakabayad nga. Kano saan? Ay aguray nga ragtay nakalaan ije balay mige pagbayad kaw. Agsubli ka ah. Wan, anya kalakit din aya. Idi na panalawas. Ingka rin ni Marituyang o may nabayadan tay utang na dito'y tersenak. Ngam di mo nagsubsublen, Mare. Ay, mamati kamot ngamin kan kuana. Ay, inurukuray kong agsubli. Rabiin ngam awang malangay. Kas tadayjay ako, Marita. Kas lasaan ka anarwam, Marikuanang. Ay, sapay saan na nagpakpakita kanyak manipod iday. No sa dino ti pagpagnaan na. No kas di amapan makichismes kadagiti gagayem na. Papanamanan tuyang. Ijay ayan dagiti gagayim ko Agmalmalam ka manan ijay. Rabiin to manan no agawid kan. Apay kumangay. Saan kamot abibyangan no agpatpat nagkamakin inom ka dagiti ko kumparang. Agawid ka amasapa to may kaaglutaw. Yak kayat nga agawid nga wan masang petak amakan. Inak man lang sa kalasaw. Apa di talikod ti pagnam? Ay, jak kaya timag na dita sangwanan. Makita nak ni kumarek ako anang singir nak tumanag. Ibagang padagiti ka baranggayan. Tabay parit ti aginom iti arak no alas 9 ti rabi ay. Naibagak day tayo din kadakwada ang kail. Ngam adulat tamot ti agi inom iti rabi ay. Ibagang manin na. Ulitak manan. Wan atap no mapalagi panda. Nangruna din si apari badong. San adumdungan? Di ta kumparin ti kababangatan alakay dito'y barangay tayo ang kail. Nagrigat abagbagaan. Maray, apay ang magmagnaka di talikod ti balay nay. Ay ko maray mang short katak nga may. Ay kat shortcut mat dito'y kalsada. Na short cut dito'y likod maray. Ay na, nakasamsamak dita. Ang mga no adaulag amang tukkaw kan ka. Awan mo't siguraw. Ay, maray! Adaulag dita sang wadam. Ay na maray! Ay, patayin na ka na! Ayatan da! Alununan na kung to'y ulan! Ay, ang mabitlaan. Kaya baklin taing. Ay, tara sa maray! Ay na, mataya kaon! Ay, mabalon ni Badong ka! Inteng! Inteng! Kas kamot lang nakakita iti alalya. Ay na, adaulag iti likod ti balay. Katukkawan na ni Marituyang. Anya? Ingka patayon di ulag. Akwa. Anya akwa. Tumakder ka ditan Gusto pa kabutan ko. Ulag tukit din. Ay unay kan inteng. Asino ngay nga ro timang patay iti ulag. Hindi kwarog. Kaya ba? Ay. Papanam, Chip. Ay, ayabanak ni Uncle Kao. At da kanong emergency. Saan na ko nakasapulan? Ay, saan? Kabalak na itaw. Naturidak. No kasapulan ti assistant. Ayaban nak, Chip. Saan ko akasapulan ti assistant? Sige, inakaw ang jeep out. Ayan si emergency, Uncle. Ay ninanam atuyang. Ada ijilikod ti balay. At dalaing gaya mi jay. Anyang iti aramidak. Ayabak. Nanatuyang! Saan? Ada ulag iti sangwanan na. Ulag? Dakal uno ba say? Indak nakita Apay ngay? Mabutan nak. So apinaayaban ka ta sikat timang patay iti ulag. Siyak timang patay ang kail. Wen ata chip tanod ka. Ay, iko ang amin ang kail. Kasla mabutan ka Ay, sana ka mabutang. At daya ka butang ka. Ika nga ron patayan di ulag. Ay, inuigos ni Aba. May turod ko apatayan. Ang ulag mo't dahita. Anja? Ay, amo kong teramidag. Mapanakaon!
patayonin ato'y ulag, mga nutok kawan na. Nana Tuyang! Ay, ayan mga kwarag, may mo patayonin ato'y ulag. Apa yan nakakidam ka? Ay, mabuti nga ron iti ulag. Denggam da ito iba ka. Anya. Ilukat mo da kita matam. Mangkita kayo iti pagpangaur. Panguram da ita ulang. Siga kuman natin may mang pangaur. Kuha nga main. Ay, tulungan da ko na, kapitan. Kwaraw, ayan mau. Ayan mo kay kwaraw. Ay, natok kawan naksan to'y ulang. Angkal, talaga ajak may turod ang mapanpatayin ti ulang. Siya ka lang, ay. Mabuti nga, ang mga nutukawan na. Sino nga iti mang patay iti ulag? Ay, inaklangan ayaban ni Tata Badaw. Bala, darasan! Siyak, ti katuturudan dito'y kabildatan. Aya. Awan kabuteng kaw. Uray ni kumparik a Kapitan Inteng. Tata Badaw! Ay, Tata Badaw! Kwaraw, umay ka, tagsyat tayo. Ay, umay kayaban. Ha, apay ngayaban nak. Umay mo isalakan ni Nana Tuyang. Ha, apay nito yung kaw. Basta, umay kan. Darasan! Tuyang, adak dito'y. Ay, apay nga da ka dita. Umay ka dita, oy, tapatayom da ito ulag dito isang wadak. Ha? Dakal na itaulan. Dakal! Ha, si Kaki di may nagtakrot kan. Kugtaram latan. Sika na ti umay mangkugtar. Ibaon nak manay. Kunak man no naturag ka, salbag ka. Ay! Ayan na nga ayan ni kumpare nga Inteng. Paray! Parinteng! Ayan nan nga niinting batingteng. Tata Badaw, saan ka kanwa na tagaray? Taapay, Aglamlamang ni Uncle Kao. sa dino ti paglimlimangan na. Iji cabinet. Pibanaw ka din ti ulag. Apay ngaglimlimang ka dita paray. Umay ka na tapatayon di ulay. Da kayo, mabuti nga. Sika na Tata Badaw, patayin mo ti ulang. Badaw! Nakmanlangay. Nakpanguray, day tanga ulay. Badaw! Umay kan nagbayag kamutan. Maya kaon. Dawit ko apangaur. Ay, pang-ura mo na! Medyo jak makita. Taray, nakainumak to yan. Pang-uram ka dain. Yan na! Yan na ikaw! Apay ate gurong ko ti pinang-urbawa. Kunak no jay ulag. Guro mo magyayag to yan. Badayin ka ulang! Badaw nga! Kaya't mo pa'y ti umadayo Saan ka makapanaw ang nabiyag salbag ka? Yan na! Yan na ikaw! Yan na ikaw! Natay jay ulag to yan. Napangur ko ti kastawnay. Yan na ikaw! Ah. Na ito'y matmay sa manan na sakak ti pinang-urbaw. Ay, chikan ni Gade. Ay, kunak man no jay ulag. Napananan ngay jay ulag. Ay, Sabs! Napandita sakam! Anya, ay to yan. Papanawam day tanga ulag. Ang mga nualumunan nak. Papanawam. Mabita ang tapang-urag! Pag-urang kang ulag! Yan na to yan. Ay na! Ni badong ko ti simublat a binantayan jay ulag, maray! Anya! Ay, imakar ijay saka na! Ay, una yan. Ay, naglemang matdainting kan ko araw. Ay na, umay kukumaidayaban! Ala, siya kon ti mapanmang patay iti ulag. Kabailang maray! Ay, kat asino kumapay nga ay. Ay, awan mo't ti sabali, ama ibaon. Ayan lang nga si mga rayat kanya. Aray, ada akon. Siya, timang tulong kan ka. Nagturid kan, maribanang. Ala, agmulagat kan. Awanan jay ulag. Ay, awanan, pimanawan.
Awan matan ti makitak nga ulag dito, oy. Ay, urayak lang na bang aran. Napananan nga'y. Ay, naglamang siguron, paray. Agasamot ngamin ti panagpukpukaw itay ni Marituyang. Kastamatan ti panagpukpukaw mo. Natitilang siguro iso apimanawan. Ay, urayak lang na usawan, Maray. Kit ayan na ngayon ni Tuyang ka. Nagawid siguron, Ni kumpare nga'y. Ha? Ada pa'y laang iti ayan ti cabinet. Naglamang ijay. Uncle, rumuar kan dita cabinet. Nagloko kan. Apay aparwaran na. Awanan si ulag. Ay, napanan na. Nagawitan na. Sigurado ka Awanan. Ay, rumwarkan. Rumwarkan ditan, inteng. Mga tayaw. Magan ka nun. Oops! Nagalistukan na rin mo rin ti cabinet. Di mo dilawan, kwarog. Amom lang arudan aday tati pagalistuan ni Uncle Mo. Naa! Timangan! Pinatay mo dyan ulit, bana? Dakal diyang ulag, kanteng. Subli-subli? Da kayo kumatirumbang anapan ijay likod anang birok. Kanang patay iti dayjay nga ulag. Di kwarog nga ron timbaon ko. Imbagak mat kininana to yung tirumbang aramidan na. Eh, di na inaramid. Nakababain kayo adwa. Ulag laang, kabuteng yaw. Ulit kunkunap. Kit nung nagita dagita. Apay nga mina naglawa ti parangan danana to yang. Naglawa pa'y di kalsada. Nga magnapay lang detalikaw. Unak no kagatin nak jay ulag. May sakamot atakraw. Nay, apay akas tatibagam. Kit insalakan kami ta. Anya ngay salakan. Makitam day ti gurong ka. Nagsakay gapo iti panang ang urbaw. Kit uray siyak bay. Pinangur mo itigurong ko itay. Naglastog kang agsasaw. Ulag lang, di mo pa'y mapatay. Laklaka maya, ti makagat ti ulag. Sika kumati nang isalakan kanyak iti dayjay nga ulag, badawng. Nagkuna nga minking ka, magnaka di talikod ti balay. Ada nga rod ilamlam mga. Ita, siyak manan ti pabasulimaw. Ay, imbaglakit din ata dinak tinukkawan dayjay nga ulag. Nabalo kakit kuman adi na oras. Naglawa nga min di ta kalsada. Di ta ka kumaanag na. Dayta katikon ko nak. Ayat na lamay lang mga nak. Ikarigatan na timag na di talikod. Ay, win nga rod, Mare. Imbaglakit din. Tasaan at tinukkawan di ulag. Ay, jak matong tanket no makisarita itinasayaat. Ay, Aywan, damag ko asi kakano tinang tulong kang kuana. Idi na pa nakitiayan na. Nakapanawan jay ulag. Nangalaak pa'y ay ti pagpang-ur ko kuma. Anggam awan matan. Mabutang siguron amag na ditalikod, Mare. When magna siguron iti kalsada. Awam mo't sa bala pag naanan, malaksid no kayat namanan ti makasabat iti ulag. Nagadukay man nga umay umutangan. Bigbigat pa'y laang umay kay umutangan. Marikwanang! Marituyang, imbag man, tasan ka nagnaditalikod. Nagado ka numat ti dadakkel ka naggita nga ulag dita. Ay, mabuto nga kun maray. Iso nga umay ako nagbayad. Kasta, Mare. Da kayo nalalay nga umutang. Tuladan nyo ni Marituyang. Umayang bayad ay. Aywan. Agbayad kayo mutal iti utang yaw. Dandanikan na isagmak na natoyang. Ti utang ngamin kat nasken abayadan. Adi mo kat ilumangan. Iti kasta, makautang kan tumanan. Ala sigay, didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin
nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Gawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Marikwana, nakabayad ka din ni Tuyang kaw kadagiti utang na dito'y tersinam. Wine, nabayadan na amin ay. No kasta, awan utang main. Awanan ah. Sakmet ita, ti umutang. Ilistam ka ni Tuyang kaw. Na, di mo mabasa dahi ta nakasurat dita sango ti tersena kaya. Anya dahi ta nakasurat, Maray? Nagdakkel di mo mabasa. Bawal ti utang. Kunanan samay. Apay, saan mo maawatan dahi ta? Pautangan na kidin, Maray. Bayadan tumid lang ni Tuyang kaw. Di mo amu aya, asyak tinangtid iti pinagbayad na kin ka. Aya! Wine, isuan nakabayad dahin dito'y tersinam, taimbaong kaw. Ay, kastagayam. Isua, pautangan na ko na, Maray. Manwa kilo abagas ti utangam. Anya abagas? Saan abagas ti utangag, Maray? Kahit anya nga raud. Arak ken pulutan. Anya? Hala, mangtagkan tanay. Agur uray dagiti ko kumparek akadwak nga ginaw. Ilistak kin ni Mari Tuyang ah. Wine, ilistam. Nyaki din na ya. Bayadan na day ta. Tay kaktaw, ti pagbayad na. Kagawad, asino dagiti kakaduan ni Tata Badong nga gininom ijay sirok ti mangga? Jak am mo dagita. Kasladayo damot dito'y kabildatan. Wan siguro ah. Sapay nagtatagarita. Agpipin na lastog da. Saan yu idan nga ikikan iti arak Da kaminto manen ti marigatan nga aganawan wag guguluda. Sige. Talaga jak ikan idan, kwaraw. Masino dagiti kakaduan ni Paribadong nga gininaw? Kukumpari na ka now, ijay kabangibang a barangay. Amangan ba't no umay dalamang tad iti sakit ti ulo dagita? Ay, kasaritam ani pari badong, ta isumot ti mga awis kadakwada. Sana mapagtalkan ti rupa da, akas ka ni Paribadaw. Ay, amangan no inton madamdama, agaramid da iti kalukwan dito barangay tayo. Kay baga ka ni Paribadaw, tapagawidin lang, dagiti ko kumpari na nga inayaban na dito'y barangay tayo. Unang kail. Ibagam maisardeng dati aginom. Nung ay sanda kadanggang. Ibagam abilin ko. Ibagam tinagan ko. Ibaga kang kail. Kapitan Enteng, kunak! Sino di mang paypayapay kanyak kwaraw? Umay ko ibaga di imbaga ni Uncle Kao. Anya day ta? Bagawidam ka nun dagiti ko kumparen. Tabawal da dito'y barangay tayaw. Apay abawal, kit nagsisingpid na kita ako kumparay. Isardeng nyo ka nun ti agi inaom, tanay, rumabain. Imbaga na day ta. Wine. Kit no karugrugi mi pay lang, pagsardengan na kamay. Ay nagturayan day ta nga Uncle Mau.
Gaputa kapitan, kastanti bagbagana. Ay, saan miya surutan na kita nga imbagana? Apaya sandang ikan iti arak, maray. Ay na, nabartek kayon, kabadong. Saan pa'y mo ta? Saan nga min ataga dito'y dagita kakadwam nga giinaw? Saan dataga dito'y ang kukumparik na kita? Amamok ida. Ay na, Rabiain, may parit tagla ko iti arak, no iti kastoy nga oras. Mangtid gawin nusan, Nay, but nga naksamat tayo. Mangtid ka no di mo kaya't nga agwalak dito tersinam. Buo nga kami nalakaw. Ay, unay kamutan. Ilistam, tabayadan tao dito yung gaw. Mangtid kan! Natataba daw. Pero dyan tayo amin na ito street Yang iti light, aramidan boys! tayo, Chip. Anawaan tayo ida, Mabuto nga, Chip. Amin tayo. Aganawa. Sika lang, Chip. Sige, tasit ka kita. Ay, tataba daw. Apay, korog! Isardang yung tayo tararamidan niya. Nagkuna! Siya! Kunammaslasino ka! Apa nga ito, nanog mo tirubak, tataba daw. Lastog ka gayam! Dahito'y pay! Ay, ti pagigigop ko iti sabaw, nagbutaksan. Manakibiyang kalaunay! Kaya ba ba, di may isa? Ay, pulong ka kini Uncle Cow. Alay, kagipulong! Ikaw. Duwain ka pa, no kaya't mau! Chip, masakit dita dinanog ni Tata Badong. Tumagang pa langot. Kita mo nagkabibaw ti bibig kaon. Kung nagtumot ngamin kan ka. Agdangran ni Tata Badong. Ikaw. Papanantayon ngay. Nakagipulong kini Uncle Cow. Una, uray siyak. No siyak ti dinanog ni Tata Badong. Inakmat agipulong Nagsakit to'y subil ka. Nagitamat matam tilimtag, Chip. Kaasi ka, Mal. Nagmadin dyan na tagtagain na pwede Rabiain. Anya day taan na tagtagainap mo, aya. Da ka no nagtakaw iti manukta. Ay, sos. Isun, samot tan dyan ang ngagko idirabi ay. Ada nangag mo? Wen. Na? Kat nuririingan ka, ang amdi kamot agreeng. Anya nga dyan ang ramidan. Agluto ako. Ay, kakit kita ang dagiti manok no kompleto na pa'y. Na, apay asyak ngay ti ibaon mo. Sika ati mapanmang kita. Ay, wood anya. Isak gayam ti kapitan. Ala, bilangam anaimbag no kompleto matla ang titarakan ta amano. Okay. Anya tiraramidam di tao. Ay, bilbilang ang dagiti manok may kadyante. Urang samot tayo. Ay! Ano dahil mo, Pam? Nakidinanog kami di Rabi. Sino ti nakalaban nyo? Dagiti ko kumpare ni Tata Badong adimayaw. Nabartak-dakot nagwalada. So, nakidinanog kami na. Anya? Iso ado amatak tinablak ayan. Danda ni Jakon maimulagad dagiti matak ang gay. Ay, inteng! Nabilang mo dagiti manok. Uwin! Bilbilangan! Mapukpukaw jay upa a manok ni, Mare. Ay sos, nagado tinatakawan iti Rabiain, Mare. Uray gayam da kayaw. Win nga road. Ay, itaman pa'y nga adamanan imay agtakaw. Ay, adaatap ko, Mare. Amangan no dagiti ko kumparin ni Kabadong tinagtakaw. Ha? Ay, kano jak kumaikan ida iti arak. Agwala mo ngamin ni Kabadong. Ay, panagkunak. Idi awan mapulutan dan. Nagtakaw dan. Ay, sos. Apay nga min nga imay dagiti barkada ni Pari Badong. Apay nga inawis na pailaeng dito barangay tayaw. Ay, jak mo, Amare. Damagan tay tuakan ni Kabadong.
Marituyang, papanam. Ay, inak manen makitangdan maray. Ay, dumagas ka pa mo dito tersenak Ade bagakan ka. Anya day taaya. Imutang ni kabadong idikalman. Anya? Jak kumaikan impilit na mat. Kunana si kakano timang bayan. Anya ngay tinutang na maray. Arak. Ay, sapay nabayadak amin nga utang ko dito itersinam. Ay, wan nga rod Mapanak makitangdan tapno aday gatang miti kanon may. Kano kunana nga iso kano tinangted iti pinagbayad mo. Anya ngay kumatinted na. Uray singkaw, dinak mayawatan aplaus. Bayadam nga rudan tay utang na. Pangalaak ngay nga tay ti pagbayad ka. Ay, sapay namin ado nagsubli-sublay. Ay, awan mo't kwarta akon maray. Ay, mabalay nga agkanta aklaeng ay. Ha? Tapno makabayad akon Ay, manang biday, ilukat mo man, tabintanam ikalukbabam. Ay, maray! Takita ang Maray! Sumardan ka nga agkanta. Apay ngay apagsardengan nak maray. Kwarta, ti kayat ko apagbayad mo. Saan aday ta kanta-kanta? Day tangarod ti dakkel aparikot kaw. No pangalaak, iti pagbayad kaw. Apay nga ayaban na kwarag. Papayaban na ka ni Uncle Kaw. Taapay manang. Ni kano nga mintataba daw. Nagadumanan ang kalukwan nga inaramid na. Ay, una yan. Kaya't nakakasarita ni Uncle Kaw. Mapanak kumapay makitangdan. Dagiti basol ni Badaw. Anya dagita, kapitan. Umuna, binuong buong da dagiti silaw ti barangay. Anya? Nagtakaw da iti manok iti rabi ay. Inraman da pa atinakaw di upa manok mi. Binagbaga akmatan ni Badong ko, kapitan. Adulat ti kalukon ti asawam. Katpakawanan yun Kaskari na ayat ti magpakawan. Ay, kapitan. Nungay agsala. Agsala ka? Uy, tapno pakawanan yun ni Badong ka. Anya ti kayat mo asalaag. Tiniklain? Dayto yan. Ay. Sa rumbanggay. Bustad. Tiriri. Tarararan. Sumartikan. Tarararay. Ay, nungay agtayaw aklatan. Na? Daytoy kapitan. Naglaing ak kang agtayaw. Kapay nga agtayaw ka. Ay, sumartikan. Di pari Badong, tibaon mo dito. Kasarita me. Si kakanaw ti mapan sumangukin ni kapitan iya barangay haw. Apay asyak, Kay si kamat ti nakaramid iti basaw. kunak man no napankan. Wen, napanak ngem si katirumbeng asumango kadakwada. Anya nga tamanin aya, tibaga na dahi ta kapitan. Ay na, nagado ti basol mo. Isu arumbeng laeng amapan kasumango kin ni kapitan. Inaramid kumot amin nakabaila. Tapno laeng mapakawanda ka. Angam awan latta. Apay papayaban nak paray. Awan matya mo kabasol kaw. Anya nga awan. Nakaan-ano sa katao paray. Nakasingsing petak abo marangay. Barag. Kumay ka dito. Kumain, Uncle. Ha? Na-black iron mo di kwarog paray. Tuwa pa yung mata na. Tawa anak pa lang, mate. Ha? Katawa am ni Kwaraw. Kat sikat ti akin aramid iti dayta. Siyak? Dakayaw iti ko kumparem. Nei, awan mo si malagip ko adinanog niya. Kwaraw. Ito dong. No asinaw. Tinang danog ka. Iso, Uncle. Ni tataba daw. Ha? Makitam dayta. Pinagtitinulungan nyo pa'y ka daw. Ay, saan? Awan na pasamak akasta paray. Ibagam. No niya tinapasamak idirabi e Kwaraw. Nabarbartik na kay. Unang Uncle. Inanawa mi ida. Sanda kaya ti paanawa. Iso adinanog nakmatan ni tataba daw. Ha? Makitam dayta. Dadagsin ti basol mo pare. Ado pa yan. Iso nga agmulta ka. Anya? Ag community service ka.
Ay, nagadon ngay paray. Nagaramid ka iti kalukon. Agrere ka. Maray, birbirukan na ka ni Kabadong. Apay birukan na kat amo na no sa dino ti ayan ka. Ay na, pagmultaan sa ngamin ni Kapitan. Tanagado dagiti na aramid na abasol. Ay katrumpang laang Ay, agasam dayta. Si Kati kakaasya makitang tangdan. Angam iso, agbarbar taklat kukuan na. Ay na, pudno day tamaray. Ikam ngamin iti pagnakman na Tuyang my love. Adakan? Tulungan nak tuyang. Agmulta ka now. Anya pay. Ag community service akpay ka now. Agasam day tangay tuyang. Day talaang tidosap. So nagawid ak. Kamok at tulungan nak. Si kandag community service tuyang. Kahit si kangay, anya taramidam. Maturog ak ah. Ha? Aw, alaom dagitaw. Anwag na kita panabas, pala, kinwalay. Paglinis mo. No sa dino ti paglinisam nga ibaga ni Kapitan. Anya, kunak man no tulungan nak tuyang. Awan ti maitulong kukan ka, badaw. Sika tinagaramid iti kalukwan. Iso ama ka amo ka ngaraw amang sulbar. Ay, tatabadong. Baklayam amin dagitang apanusam. Tangay si kalaang tinagaramid kadagiti kalukwan. Ala sige. Dinam tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung bida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kabarbaro ti motor mo, pare padaw. Wain parenteng. Di mo sagsagidan, tamang numarugitan. Jak matsagsagidan. Ibagbagak la, barbaro ti motor mo. Ipakpakaw naklaeng, pare. Nungay sagidan, sapay kadaldalos ka. Imbagmantagim matang ka iti motor mo. Wain, pare. Imbagla pag-service ka. Nangina ita ti pamasahe iti tricycle. Sabagay. Mayak din na panunod mo, pare. Mala, aglisi ka, tarumuarak, pare. Sa dino ti papana. Nak-i-break in tuy motorsiklaw, pare. Kakaiso na kabarbaraw. Limabas manan ni Kabadong anak ka motorsiklo, marituyang. Wan, maray. Kabarbaro nga man di motorsiklo, may. Nagninan to pa'y ti pinanggatang, may. Aya? Wan, marikwanang. Kas ti pinanggatang, may. Saan mi akayat di hulugan? Nagitilaang awan pangkas na ti mga aramid iti kasta.
Ang da kami kinibadong ka. Ay, sana mabalay. Ikasmin taado mo ti kwarta, may. Pasikat. Nay, maray. Aday bagbagam? Nay, awan. Andaya matibagbagak. Ay, talaga apasikat daytoy abakbakatan. Ha? Asino diag busbusina, nanakwanang? Ni kabadong, kabarbaro ngamin di motorsiklo da. Anya nga ti busbusina na iti balayda. Sapay nagpigsa ti busina ti motorsiklo na. Di mo lata ni kaskasaw kwaraw. Ipaspasikat laang ni kabadong di motorsiklo na. Aya, Pasikat, dagita nga gasawa. Nakagatang dalat motorsiklo da kunamlan asino dan abak nang. nagadunto ba iti adda motorsiklo na dito'y barangay tayaw? Ingkas da nga rod ka no, di motorsiklo da. Saan da kayat ti hulugan? Ay, adu nga rod ti kwartada, ano kasta? Yay! Ay, madadailan at ti makina ti motor na, ano kasta? Burburin na matitikas taunay. Ay, nagsakit iti lapayag. Pasikat dalang agpaisaw. Nangagmat siguro dagiti karo ba ti motorsiklo tatuyang. Wain ba daw? Ay, mayat day tangar aramidem. Tapno saan dat tagtagibasitin. Talaga, mate. Iso dalang ay ati makagatang iti motorsiklaw. Nasigsiglat tapay takas ti pananggatang ta iti motor. Ala, punasam maneng tapno na silang akanayon. Wain, tuyang. Daytay mabalin mo pagsarmingan, gapo iti silang na. Kapag isaw, norumwarak. Na, sa dino man ti papanam. Siyempre, inaagpasyar Kakaiso na nga da motorsiklo ta. Pasyarag met dagiti kumparay. Ipasikat kaw to'y motorsiklo ta, tuyang. Ay na, ay, urel at mapok dito'y paradaan. Kapo iti pa nagpataray ni Tata Badong iti motorsiklo na. Ay, naglastugan ni Tata Badong ngagpataray. Kunamlan na sinaw. Pasikat kit di Talaga, mate. Kaputa ka barbaron dyan motor na. Kunamlan na sino ngagpatarayan. Saan pa yun na pumampansain? Kaslawan naman muna. Abo na, delikado to di mo helmet. Saan laday ta? Amangan no makita ti traffic enforcer jay ilay, tiliwanda. Matiliw kumaga ngagpaiso Aduman ti kwarta na. Iso nga ayos lang kan kwa na, nga uray matilaw. Enteng, kita da ito'y impost ni Pari Badong iti Facebook. Anya day tayo, dungaw. Jay mat motorsiklo na ti impost na. Basa ti caption na. Uray no may sa ti motor. No cash ti imbayad mo. Naglastugan di pare ba daw? Ay. Kanayon na nga ibaga akash ti pananggatang da iti motorsiklo da ka ni Maritoyang. Di mo latan ni kaskaso dungaw. Pasikat na talaga na kita tataaw. Awan maaramidan da iti biyag da. Speaking of na di ba? Di ba itong jili papas? Kahit nakaparpartak ti panagpataray na. Ay, kanayon arumwar ni Pari Badong. Sa dino nga iti papapanan na. Awanan ti bibiyang tayo ti dayta. Aramidan na ti kayat na. Tikit-tika ng tatasi kasumta mabisina ka. Anya ay ati kayat mo asidaan. Ay wen. Anda pa'y nabati awat-wat ijarep. Adapay, mate. Ipapudot no. Tayo ti sidaan tado nga. Nakapoy ti pasada itangal daw Awan ba'y pasahiro amang para kanyak. Sayang man ang ti biyahe, tawan ti baklod kaw. Ti malabasak iti kalsada. Itataba daw. Ups. Anya nga iti aramidon ni Tata Badong dita.
Kaslad daw urayin na. Ningatan na natuyang. Nay, tumalangkyaw pa. Nagturad nga umay dito'y sintraw nga awan helmet na. Ay, matsampaan to lakit di dagiti agtil-til Ha? Nagdamot babae nga inyangkas na iti motor na. Sino nga iday dyan babae? Pudno angkal. At da babae nga inyangkas ni Tata Badong iti motor na. Chicks na ka di? Ay, chicks na angkal. Nakapalda iti nakita Ay na, ay sus. Sa bali ti pampanunutak iti nakita. Kasla da milagro nga aramidan na. Ay, sapay ko ma, taasan apunot ti pampanunutan. Ang mga no kabagyan naman. Jakpat siya nanggal. Sa bali talaga ti agparparik na kanyak. Panag ko na, chicks na tayo dyan. Na. Rumwar ka manain pa daw. Why? Ang mga numaladawak nga gawid. Inaldaw ka mutin rumwar. Manipod nagatang taday ta motor. Di kan matataw dito'y balay. Paspasyara nga raw, dagiti kumparek. Kakaiso na nga da service ko, tuyang. Nagbanglo ka pa'y. Apay, naskan nga agpabanglo ka, rumwar. Dagiti laang mat ko kumparem ti pasyaram. Kababaing mat no saan nga agbangbanglaw, tuyang. Nagbabanglunto pa'y dagiti kumparek. Ha? Uwan gayam. Ikanak man iti paggasulinak. Anya, siyak pa'y timangtad iti paggasolinam kat sikamot timangusar. Mangtad kakit din. Awanan ti adupay asaw. Jak pa'y nakita naglugan ka iti motoryo, marituyang. Ay na, kasanaw, di nakmat kayat nga ilugan ni Badong Maray. Anya? Kanayon pa yun rumwar. Rumwar iti agsapa, agawig iti rabiay. Just kiday di abadaw. Agbababawi ak agimatang iti motorsikla. Anya? Siyak mo't kat talaga tinangibagakin ni Badong agumatang iti motor na. Ang nagbidotak maray. Napatpatagan di motor ngam siyak ng asawa na. Rumwarlat no kayat na. Maray. Jak pa yun makasarita na imbag. No sumangpag, ibaga na anabamban na. Ay, maturog latan no sumangpag. Di nakpay kasasaw. Asidagtan iti munisipya, wangkal. Ay nasaya at launay ko raw. Napatag nga bet, ibagak ka ni Apo Mayor. Iso, ay, sartig mo man ti tricycle. Hops! Ay na. Apay angkal? Kita di nakatakder iti passport chin. Ha? Ni Tata ba daw? Anya nga tama ng aramidan na dita? Ay, kaliwat ta. Kaslada something raw. Unang kain. Sa nabalay. Tadayuta itayan ni Tata ba daw? Di natamadlaw. Ang damat ijay abay na ti motorsiklo na. Ay, dajay. Ha? At ay masidag a chicks. Iso wangkal. Iso da ita jay chicks nga inlugan na iday. Ay, chicks nagagpaisaw. Agsarsarita ng kanimani pa daw. Ay. Mati tayo yun. Mamati ka mo't siguro kanya ka, unang kain. Ay, paliwan na pa yung nadaramitin ta. Ala! Ay, saus! Ew! Oh my gosh. Yaks, kadiri. Ano ba yan? Pinagkan ni Tata Badong jay chicks na. Ay, 100% ko raw. Chicks na dito. Anya nga iteramidan ta. Agpaliw talatan di tawi. Ay, saan? Aganda ram ti tricycle mo. Mapantan iti opisina ni Mayaw. Enteng, kwarog. Sigurado kayo iti daytaan nakita yo. Ay, wandong mo. Sigurado anday. Nakita mi nga rod nga inagkan ni Tata Badong jay chicks na. Ay, kaasimot nga rod ni Marituyang nukas tati aramidan ni Pari Badong. Ay, isumit lagayam akanayon arumbuan ni Pari Badong. He, ang dagayam something wrong aramidin na. Angkal,
Idanon tan kininana tuyang tinakita ta. Ay, mabiit lang, Kwarhog. Ay. Awan pa'y ti ebidensyayo. No talaga a babae ni Pari Badong dayja babae. Ebidensya nga ron nakita min. Awan ti maipakita yo kan ni Marituyang apamanagnag. May mayat kumaa no napitsuran nyo ida. Ha? Ha? Awan nga agpaiso ang kail. Sayang. Inalaak ko maiday tiladawan. Umdasan day jay apamanagnag. Badaw, adalo man ti rabi ay no sumangpot ka. Anya langan tar aramidam iti balay dagiti ko kumparan. Makinin istorya, tuyang. Hey, makaturturog ako. Tunggal sumangpot ka, makaturturog ka. Kasla na bambanog tilangam. Hey, nabanugak la nakisarsarita kadagiti kumpare. Manipod ginatang tati motor. Rabi ikan nga gawaway. Ay, makaturturog ka talaga, tuyang. Naturog ka, nubigatan nga agsarita. Pudno ka di day nga ibagbagam kwaraw. Wala na tuyang. No kayat mau, surutan ta ni Tata Badong. Sigay, mabiit lang nga, tadaalag di tabalay. Sige, nanatuyang. Ha? Agsaga na itadaygay abadaw. Makita na tiaramidal. Aw, kita ang tisarsaron mo tamo taor nanatuyang. Ha? Ay, Diyos ki abadaw. Asino day tainlugan na babae? Anya ti planong nga ramidain? Sigay kwaraw, surutam dagiti awanan pain. Ha? Nagsardeng da nanatuyang. Sigay, isardeng mo mo ti tricycle mo. Ipatog mo, iti ayan na. Wine nanatuyang. Agsagana da ita kanyak. Da ito'y baseball bat kaw, isang ngunda. Asino da ito'y ababaay, badong? Ha? Kwa. Asino? Hoy, asino ka matabakbakatan? Siya, ti asawa da ito'y alalakay. Anya? Ay, buddy! Kunak mano na tayon ti asawam. Si bibiyag pa'y matgayam. Ha? Kasta gayam ibagbagam pa yun anatayak. Ha? Apay day ta baseball bato yan. Gapoy ti daytoy a motor. Naaramid mo ti mangloko kanya. Ay, gusto na to yan. Baseball bat mo ti motor. Kurang pa'y dayta. Ayos na to yan. Gusto. Dadalin ti motor. Nabtakin na giti silaw na. Ay. Paray, tulungan nak. Hidarom nak ni Tuyang ko, paray. Ay, di nakawagan ni pare. Tawad ko pare at chickboy. Ay, diyak kaya ti may balod, paray. Diyak kaya. Basol mo. Iwan ko sa'yo. Ala na parindeng. Tulungan nak. Ibagam kin Tuyang kaw. Ta isanod nandiyan darom na, paray. Ay, anya ko mga iti maitulong ko kun ka. Kit agdadataan nagbasol ka. Ay, sampay kit di timang tulong ka ni Marituyang atap no agdarom. What? Ay. Nagbasol tinaramid mo. Naadaan kala iti motorsiklo. Nag-chicks ka. Ilas-lastog mo pa iti motorsiklo. Anya nga tinapasamak ka. Kanti patpatag mo ang motor mo. Nawaran gaputa pinang upang ornituya. Sungag nakam kan. Ay na, tatabadong. No agaramid ka itinakas. Dakas tumat kipagtungpalam. Anya nga ita, indarom na kan ni nanatoyan. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyasen. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.